Cardinal George Pell ari mu bantu bafatwaga nk'abakomeye muri Kiliziya Gatolika muri iki kinyejana cya 21. Uyu mukambwe w'imyaka 78 yari arikiepiskopi wa Sydney muri Australia mbere yo kugirwa umukardinali mu mwaka wa 2004. Nyuma y'imyaka 10 mu mwaka wa 2014 Papa Francis yamugize umunyamabanga ushinzwe ubukungu i Vatican. Gusa amaze kujya kuri uwo mwanya agatangiza impinduka zo guca ruswa n'inyereza ry'amafaranga ya Kiliziya Gatolika, ubuzima bwaramushariranye atangira gushinjwa ibyaha byo gusambanya utwana duto tw'uduhungu. Nubwo urukiko rwo muri Australia rwamugize umwere mu cyumweru gishize, hari ibirego bishya biri gututumba ndetse bishobora gutuma asubira mu munyururu. Cardinal Pell yemeza ko ibyo ashinjwa byose ari ibinyoma. Avuga ko afite amakuru yizewe yuko ibiri kumubaho ari uburyo bwo kumwihoreraho no kumwigizayo ngo areke akazi yari yaratangiye ko guhagarika ubujura na ruswa bivugwa kuri bamwe mu bakomeye Vatican. Reka turebe amateka ya Cardinal Pell n'urugendo rushyira ku itotezwa rye bivugwa ko ryatewe n'ibifi binini biri Vatican yakoze mu jisho ubwo yatangizaga impinduka mu micungire y'umutungo wa Kiliziya. George Pell yavukiye muri Australia mu mwaka wa 1941 aza kuba padiri mu mwaka wa 1966. Mu mwaka wa 1987 yabaye igisonga cya archiepiskopi wa Melbourne, aza kugirwa archiepiskopi w'iyo arkidiocese mu mwaka wa 1996. Abamurega bavuga ko igihe yari kuri uwo mwanya hari utwana tubiri tw'uduhungu turirimba muri korali yasambanyije ku ngufu. Mu mwaka wa 2001 yagizwe archiepiskopi wa Sydney, agirwa kardinali na Papa Yohani Paulo wa kabiri muri 2003. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2014 Papa Francis yatangiye gukora amavugurura mu icungamutungo rya Kiliziya Gatolika, ashyiraho ishami rishya ry'ubunyamabanga bw'ubukungu ryari riyobowe na Cardinal Pell. Uyu mukardinali yagombaga gufatanya n'ikigo gishinzwe gucunga umurage wa Kiliziya APESA ndetse n'ikigo gishinzwe ibikorwa by'iyobokamana benshi bakunze kwita banki ya Vatican. Ibintu byatangiye neza, ariko Cardinal Pell aza kuvumbura akayabo k'amayero miliyoni 936 atanditswe mu bitabo by'ibaruramari. Yaje gukomeza iperereza asanga amafaranga atanditswe mu bitabo yose hamwe ari miliyari 1 na miliyoni 400 z'amayero. Muri iyo minsi Cardinal Pell yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Andrew Bolt ahishura amabanga y'ubujura bukorerwa i Vatican. Yagize ati, twafunze konti za banki zibarirwa hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4. Twazifunze kuko zari zirimo gukoreshwa mu kunyereza amafaranga. Nta uzi niba ayo mafaranga yaranyerezwaga na mafia cyangwa kandi gatsiko k'amabandi. Biragoye kubimenya. Akimara guhishura ayo mabanga, yahise atangira kwibasirwa n'ibinyamakuru bitandukanye, cyane cyane ibyandikirwa mu Butaliyani. Nk'ikinyamakuru L'Espresso cyatangaje inkuru ivuga ko Cardinal Pell asesagura amafaranga akayaguramo imyambaro ihenze. Muri Mata 2016 umunyamakuru uzobereye ku nkuru zirebana na Vatican Ed Penton yavuze ko kubera Cardinal Pell yari ari kugenzura imari ya Kiliziya ku buryo bukarishye, bamwe mu bakozi b'i Vatican bari batangiye kumwinubira. Penton yagize ati, Cardinal Pell afite abanzi benshi Roma, nta na rimwe bigeze bamushaka ndetse bifuza ko yakwirukanwa akagenda. Umunyamateka Henry Sayer wo mu gihugu cy'Ubwongereza wavuga ko hari abakardinali 4 bangurunuka Pell kubera impindura amatwara yarazanye. Kardinali wa mbere wanga George Pell, Domenico Calcagno, akaba perezida w'ikigo cyitwa APSA gicunga imitungo irimo inyubako, imigabane n'inyandiko mpeshamwenda bya Vatican. Domenico Calcagno yarazwiho guhombya Kiliziya ku buryo Cardinal Pell yasabye Papa Francis kumwirukana inshuro nyinshi, ariko Papa arabyanga avuga ko ashaka ibimenyetso.
Cardinal Pell yahaye papa ibimenyetso simusiga inshuro nyinshi, ariko ntiyahana Calcagno. Igitangaje ahubwo, papa yongereye Cardinal Calcagno ubushobozi, atangira gucunga imwe mu mitungo yari yararagijwe ishami Cardinal Pell yari ayoboye. Undi mukardinali wangaga George Pell ni Cardinal Giuseppe Versaldi. Nyuma y'uko afashwe ashaka guhisha papa iby'inyerezwa ry'amafaranga miliyoni 30 z'amayero zari zakuwe mu bitaro byitiriwe umwana Yezu cyangwa Bambino Gesù Hospital. Nubwo Cardinal Giuseppe yavumbuye ko yihisha inyuma y'inyerezwa ry'umutungo, Papa Francis yamugumishije ku buyobozi bw'urwego rushinzwe ubukungu kugeza mu mwaka wa 2015. Aho guhana Giuseppe, Papa Francis yamugize umuyobozi ushinzwe urugaga rw'uburezi Gatolika, umwe mu myanya ikomeye mu buyobozi bwa Kiliziya. Umukardinali wa gatatu uzira George Pell ni Giuseppe Bertello, akaba perezida wa guverinoma y'umujyi wa Vatican kuva mu mwaka wa 2011. Inshuro nyinshi yagiye yanga ko Cardinal George Pell ahabwa amakuru arebana n'icungamutungo. Umunyamabanga wa leta ya Vatican, Cardinal Pietro Parolin, nawe afatwa nk'uri hejuru y'amagorwa yagwiriye Cardinal Pell. Uyu mugabo yarwanyije Cardinal Pell na mbere yuko atangira akazi ke. Francesca Chauki, umukozi wamennye amabanga y'i Vatican mu kiswe Vatilix, avuga ko Pell yatangiye akazi ke Pietro Parolin atabizi kubera ihangana ryari hagati yabo. Cardinal George Pell kandi bamwangira ko yazamuye ijwi akamagana imyanzuro ya sinodi zidasanzwe zabaye mu mwaka wa 2014 na 2015 zashyize imbere ibintu bijyanye n'imyumvire y'iki gihe. Nyuma y'izo sinode, papa yasohoye inyandiko yitwa Amoris Laetitia, asa n'ufungurira imiryango abagore n'abagabo bashaka gutandukana, abatinganyi n'abandi batinyaga kuza muri Kiliziya kubera ibyaha bishingiye kwirari. Cardinal Pell n'abandi bakardinali barwanya impinduka muri Kiliziya bashize ubwoba, bandikira papa barwanya imyanzuro yatangaje muri iyo baruwa yitwa Amoris Laetitia. Papa Francis nawe ubwe bivuga ko yaje gutangira kwanga Cardinal Pell kuko yasanze atavugirwamo. Bivugwa ko papa akunda abantu batamuvuguruza, ari nayo mpamvu byinshi ku byabaye kuri George Pell papa yabireberaga ntagire icyo akora, ndetse nyuma akaza no kumwirukana ku bunyamabanga bw'icungamutungo rya Kiliziya mu mwaka ushize. Amatiko ashingiye ku inyerezwa ry'umutungo i Vatican niyo bivugwa ko yatumye Cardinal George Pell ashyirirwaho ibirego bitumwa yirukanwa ku kazi ke ndetse bikamwangiriza isura. Ababyihisha inyuma bivugwa ko bahaye ruswa ubucamanza bwo muri Australia ku buryo inshuro nyinshi bwagiye bwirengagiza ingingo ziregura Cardinal Pell kugira ngo akunde ajye mu munyururu. Ku itariki ya 13 Werurwe umwaka ushize, Cardinal Pell yakatiwe gufungwa imyaka 6 azira gusambanya uduhungu tubiri mu mwaka wa 1996 no muri 1997. Yaje kujurira maze ku itariki ya 7 Mata uyu mwaka agirwa umwere. Yari amaze umwaka mu munyururu. Ibyo ariko ntibirarangira kuko muri iki cyumweru polisi yo muri Australia yatangiye irindi perereza ku kindi kirego cy'ubusambanyi bivugwa ko yakoze mu mwaka wa 1970 akiri padiri. Urubanza rwe rwabaye isoko y'impaka hagati y'impande zihanganye muri Kiliziya Gatolika. N'uruhande rw'abifuza impinduka rwashakaga ko afungwa, n'urw'abifuza ko Kiliziya igumana ubusugire yahoranye kera rwashakaga ko arenganurwa. Wakoze gukurikirana iyi nkuru ku itotezwa rya Cardinal George Pell wagambaniwe agashyirirwaho ibirego bitewe n'urugamba rwo kurwanya ruswa n'inyerezwa ry'umutungo wa Vatican. Kanda subscribe ujye ubona inkuru isesengura n'inyigisho bishingiye ku kwemera kwa Kiliziya Gatolika hano kuri channel yitwa Kiliziya Imwe.